tomorrow. I čao ljudi, Secret ovdje, dobrodošli u novi video. Danas vam mogu garantirati da će biti jedan od zanimljivih videa koji ćete ikad gledati. Znači svašta je bilo. Samo ću reći da ću vas danas naučiti puno lošim stvarima. Tako da, ajmo samo video, čao. Kako dobiti upalu pluća? To pak još nisi vidio. Nije, to ti je zdravo. Je? Vidi, zdravo. Gdje si ti noćno? Kako si radio, pa znaš da si osjetljiv. Kako narasti u visinu? Ajmo, drži, prati me. Uđi unutra. Ovo će promijeniti cijeli svijet. Koraci. Ovo je beta faza. Šta je ovo? Gle. Aha. Kako imam velikog sina. Ko kaže za moju izmjene? Kako naći impostera? Ide gas, neće stati. Ide gas. Kako snowboardati? A snijeg mi u oči ulazi, Bog te! Guzica mi mokra od snowboarda, Bog te! I ja, meni ovo je jako loša ideja, nema veze, ajmo! Kako dugo nisam se igrao u snijegu, Bog milo. Kod imam onak 6 godina, ja sam prvi put vidio snijeg. A, Pukili! Hej! Puki! Ajoj! A da možda ostavim hlače. Okej? Bye! Oh yeah! Ladno, znači molim vas stavite veliki like za ovo i followte me na Instagramu, mislim da zaslužujem ovdje. Kako istući brata? Dajte bilu! Eto tako. Kako zakopati mrtvo tijelo? Pa mislim, to sam već napravio. Tako da, sam ću pustiti taj klip. A ne! Kako napisati knjigu? Kako gledati kroz zid? Šta? Nikad niste čuli za prozore? Kako naći budalu? Pa ja bih rekao da je Minecraft skroz ok igrica. Da, slažem se, Minecraft je skroz ok igrica. Pa ja mislim da je Fortnite puno bolja i kvalitetnija igrica od Minecrafta. Kako skočiti sa balkona? Geronimo! Brate. Skoro poginuo. I to je bilo to od ovog videa, hvala što ste pogledali ovaj video, nadam se svidio, stavite like, ako vam se svidi tu mi je Instagram, možete me followati, stavit ćemo sliku mene bez majice u snijegu, tako da otiđite na tu sliku, pišite komentare da ste došli s videa, da pokažemo da smo najjači, da vidimo koliko komentara možemo dobiti, znači došao sam s videa ili nešto, bilo šta s videom napišite i ja ću, znači svima vama koji ste to napisali ću lajkat i komentirat vam objavu, tako da to je to, budite mi veseli, sretni, zdravi, najbolji ikad, želim vam puno sreće i to je to, vidimo se u sljedećeg videa, subscribe-te se ako još niste, lajkajte ako još niste i to je to.